Hakasgi ke bawah Meghalaya AIDS Control Society ke Max kalawan ban penbena halor ke jing rakhia ya ke World AIDS Day ke ban long hakasitarik unok pra arja arpusan na kaliang unong lom kubor ulayo ban bo jing kali halor ke Cabinet Memorandum ke bala betha dau sembut Menteri Rangba ke Jela ubak Preston Tensong ya ke tenat ban penkre. Haba jubab halor ke ning jingkeli na kaliang ke Dr. KL Yaubor join DHS but project director jong ke Max kalaong managal liang ke tenat kala dep ban pinbet pinbiang yeka Henry kampat la ban ai kanu ke jubab halor ke ni namar ke syong ha ke sarkar. Haba batai pat halor kimat ki bakongsan ki bakatenat kala bu ha ke memorandum ke Dr. KL Yaubor kalaong bakawai na pedang kimat ke dei halor ke jingbun jong ki bri ke biyok pang jing pang AIDS ke baka sarkar kan hab ban simkhia khamtam ban pinbun ya ki jaka sumar. Target group, the youths are the target group because they are in active reproductive life, like 25 to like adult 15 to 49. So again and again we are having this awareness program. So we try to create awareness wherever we have the chance. In any big event, we try to keep a stall. We try to keep the ICTC ban. We try to distribute this IEC material so that people they are aware, and if they come to the stall, we brief them about the right information regarding the HIV infection, the testing, the counseling, the treatment, and the most important thing, the adherence to treatment. Because those even if they are suffering from that virus, if they are adherent to treatment, they can lead a normal life like you and me. And they can have a productive life also. Status naman nangaliang ka office dyan nila submit kay ba kikwa maginaan di kasyong government. Kami objective dyan hantu kadai kapanipong kadai kajini buon dyan di case kiba manta ba kabangidang kam mga government o nakapanship kya kanang bada kajini training mat ka central government, mat ka state government, yang nang hamla akan improve ya service, yang nang la akan bo sibon gitu kung ART center, yang mentaya ko state Meghalaya yang rentang sateli, tikidan pada membawa apa yang teli gitu bagi orang kiling ART, kibagi beri bila akan sudah sim dawai, ngila akan bo sikiwe jaka kung PSC, CAC, kanang begitu kiberi berstom lalu penyanjang kan kam. Keluar ki ban yo jeng arab kim dan kampan wan suluh kim dan kampan perlut nanti tepung kita ki ba ni kwa ni na tho aga hakta ka memorandum kani ke jempang ka bapun kani hakni ki ona ki ka age kani 18 to 49 kada ada lima ki be yo jeng koi kibia jeng koi kemen ban omar koi pura jeng koi tamang iyo itu ke viral suppression bagi om apa kita kawai tikna dengan kita virus kita dengan sudah jadi tambalang ni kiyo itu virus transfer virus suppression hagba wat lagi dan YouTube dengan jeng pang nrai kimla apa sakit yang sudah wipat. Okay, the youth are not gonna break up. We can break up only the male and female. The male is 5,308. And the female is 5,033. DG 4. Children male 244 and female 263. When we say children, we mean under 18. Yes. Kajingpang ha kaning pol kala nang kiu, kat panang mi kisni kala nang kiu. Ki age group ki dai ki adult ka prevalence rate ka dai 0.43%. Gender? Gender more or less same. Jam katu hi female ke jeng poi jam ni ka prevalence ka badan ki female ka pi ba unim penyajeng pang uladan ka general population. Ndai tang ki high risk group ka bi mo uladan ka general population. Ha ka jala ka jomi ladang ni pet ya ka adult mo jadi di balahan ba kemudian ka east ka hills ka gawai ba kala ang jor sote Janja East Janja Hills, West Janja Hills Road, Tegilai District, they belakang Chakta. Hakatai kasngi jing rakhi ha State Convention Center an wan banyadon lang da ukonrat ki sangma Menteri Rangba ka Jela uba wailat miki shella Menteri Ketenat Health ki officer ki badan benta naka NACO NHM bat kiwe pat
show la pentep bahag tegas ngi kin dan ru ki program jing sha jing tam ki special health camp ki jing le kai kom shi banta ka jing rakhi The team Germany ka World Aid Day Mentausnim kadai overcome disruption, transforming the AIDS response. Kadi kapat yanga bagi iway ba ngin yesim bentalam ha kaba ngin kulan ngin pentikna ba ngin yarap ngin kershan ngin aimensin hamtam yang itu kibriu kibla syapan hauni banyak jempang ubasirkai nang bangila ban pankala nang bangila banwan dibilat kelenti bangen yarap yaki ban khamtam bangi wanra ya jengkala ha ka agi senjani ha ka imlang salang jengi ha ka district jengi ban khamtam ha ka jela jengi ka jela mekhlaya nang bangila ban wanra ya ka bangi om ka HIV free by 2030 Oi kene kadai hamro ko ei ka perthai ni rakhe ke gadi ngasni ki program kindam ki formal program ha gadi ngasni shitare ku December I chief guest di kongsam jungi kan ke program in the chief minister I Conrad K Sangma but I health minister ro but kumjo oro kai ki MLA jong kan ke East Hills nang ta ki directors jong ka health nang ta sa ki participants ki nursing school, ki nursing students, nanta ki paramedical students, nanta ki kitu ki people living with HIV, nanta bat ki rang bashnong ro, bat ki MLA jong ka East Hills Paraguay. Ang program jong ki paiba kahakani kumandang ada pi formal program ngindam ki jingkran, ngindam ki jingwan, bat ki jingsha jong ki participants. Kandon rukan kita bike rally, jaga jingde kita bike rally, kan pensapriang kan syai yang kita usipang kajing kongsam jomuriu yang jempang kabangi hapan yang simkia iway bay ro. Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya